G aina ringda khalaihi I maning lui mana kha Kristana ili kharingna Ari ina ringda khalaihi variwi naumayara ili leishida amangla jiho khame jili shitgasang manga aina kharingna Galatian nau kabi gasang khani tuija maga Rimegabda ajiwi kamadaya baubing Manipurwi MBs Bimol Aguija Maina Alfred Gay Arthur na odbam doing a shit kui haira Parliamently Manipurwi Wang Mashun gaji dui wang awasang rock haira Kugi na nagali atut kui kawai ngaranda leya da WhatsApp li bau gazat mamashung mana ji haira Kugi na nagali ningpum zagashi malay mana da Kugi inbi Sadar Hills na ngawaw haira Laikhyang ator, aje the Tangkul Express we bow inji shankui in a bami dele, bow being may sign a nganang rumsa. 18 Lok Sabha we wang yarina gabanga gahai, MBs kani inner Manipur we Dr. Angomja Bimol Aguijam gala, outer Manipur we Alfred Gangam Shangshagoshi Arterna, Odbam Gokui gala, Od Ngarut Saran Sagi gachi we doing a shit ayakui haira. Doing a shit gakui jili, India Alliance members being na Manipur we wang mashun gachi duivaw ngawasang ngaroga. Angomja Bimol aina Alfred Gay Arthur na doing a shit gagakui adamli, Manipur we wang mashun da, Parliament jili India Alliance opposition member being na how ngawasanga. Angomja Bimol Aguijam na awi doing a shit may day dui aina mida. Ngalay hiwi ayinli shit gasangala jili paisindo otsara gaji pongshoka. Alfred Gangam S. Arthur na gazip jili haura ngavaigada awi doing a shit English ina miya. Constitution li shit gasangala paisin sara gaji pongshoka ina ngasoda mashun lay ngasagda ngalay hi kan kui kawai Alfred nala ngawasanga. INC we Manipur minginin khani jizangda aya parliament members shakani hangchishada aka na doing a shit queen roga Hortang 18th Lok Sabha session haugapokli Prime Minister Narendra Modi zangda shakani hangtrukda khani newly elected MBs ping na oath kuya Kugi na nakali atut kui kawai ngaranda leya da WhatsApp li bau gazaji mamashung mana da Kugi inbi Sadar Hills na charkami ga shogay na ngasoda makhamaya pongsho kaira. Kugi inbi Sadar Hills na CODU, IDLF kala, SOO groups li video conference na Jan nga ze kui gada 1990s adang mi otshot wivang naga na bingli atut kui ra gaji janba WhatsApp li ngayawa. Kaji mayday na makamashung bao ngayaw kamina da Kugi inbi na makamaya pongshoga. Jigta gazip mabamlak mana da hanga. Makamashung Jan Bauji, Manipur we communities alongli nga gai kang rock, rod kamarat chok nga sa kawai kasana da Kugi inbi na gabi shoga. Jigta Jan Bauji, sadza nga sak baila ka hai totsang kami otsak na jihaira. Tensions lay nga sak da di shot chok nga sa kawai kasana jihaira. Shokda kalay di shotila papda kawai hangda, Mayday groups na Kugi community shimit kawai zakshilagay na kasali, Kugi na kalada kangak sada, atumi shimkur kala, ngalay kangak na da inbiji na hangsanga. Kamashungji majud kuida, yari na jigta makamashung jan bauli, mayuy tui kawai Kugi inbiji na ngagaw haira. Naga na bingli Kugi na zagashi maringa pa ningpum malay lak manada Kugi inbi Sadar Hills na hangaira. Naga yari na jigata mayday we propaganda li madazang lu gaji hangda itumi abam we stability li sadzagapay makamashung jan bao kangayaw hi takda kamkwisa da inbi jina gabi shoka. Indian Ganji Thay Thordinjan Li Mingli Gahaya, Sikkim Democratic Front Katana Baichung Budiana, Electoral Politics Li Mazang Li Maraji Haira, Awi Duidak Ki Ayaji Shat Mia.
Paijung Budia hi Achagajang, Sikkim Assembly Elections li Barfang Assembly Segment li Nganinga, Paijung na SDF ticket aina Kanganingji, Sikkim Krantikari Morjashi, Riksal di Budiawi Bangli Maikushi Sampang Hawa. 2024 election results withili electoral politics si awivang maning managaji paningkui haira gaji hangda electoral politics psychorally amazang limara gaji Paijung Budiana gabi shoka. Nagaland Shong urban local body elections aji hapokaira polling adamli shekakut malay kawai Dimapur chumuge dimagala Newland li ayang zin aina hapokda akama ngazin bungshini aina dangda wibang section 144 CRBC imbos sahira Dimapur District Commissioner of Police Kevi Tudo Sopina Jiju Kami mi gashokli kahang polling li kahab Jingri highly shekut gabai leya gaji gagashak leida section 144 high kamina urban local body ULB elections we postal ballot hortang sahira Nagaland we ULB bolsi zingum magu we tili ajugum rakasana Nagaland we Tordinjan li karesada aju we elections hilishna we wang seats 33% reservation aina sadale Municipal kala town council nga daday da we aina candidates hangtruk da madi uncontested aina kahaira aju we bowling hili shakani hangpangada kutum candidates na nganing dale Yari li rot marat ngasagi gaji makamashung bao nga yaw kami li gasaga action barada Manipur Sarkar na hangmatin haira Manipur Home Department we officer on special duty Rehanuddin Chowdhury na kahang social media kala abam nga daday dali kamashung makamashung taishing gakui malayla unverified messages nga yaw kami li Sarkar na saglak aina action kwira Jigatha janbao jina public orderly sheikhut nga sagada Chowdhury na hanga Security Forces Reinforcement Maram Lila, Janbao Zadpapada Legaji Hangda, Manipur Li Security Personnel Ungazangji, Lok Sabha Elections Vivang Kwitui Haigasa Bing Hanka Ungna, Reinforcement Katar Sangkami Maning Manada Chowdhury na Hanga. Kongjom Gatel we hardware dukan akali bom haimi haigasa Vivang, Dukan Gabam Naubing na Maringa Papang Shokaira. Bom ji ajahon nga ya hai kamina hai kami mi bingli mamajut khira nga ji ochochi wewang aya khongjom we mera baibi club we gathana bingala khongjom bazar we dukan ga bambing na maringa pha phongsho khaira yari lungli bom hai ga sa mamaya ngai mana mi bingli khangachi khanga jam malai nga sak lu ga ji hangda athum jingri aina okthiga phaisa demand ga sa nga sa mi haulu da ngawaw haira Mera baibi khangembam sana majanda kahang ajahon nga ya zakmai magatay bingna bom haimi gasa hina national kernau madaila khangaji sambang sak haira bom hai khambi mang maningla phaisa diman sashonda khalehi mamaya ngai mana jina atumli rishing sak haira gaji hangsanga jigatha otsakla duida masami khawai ngaw haira 40 Assam Rifles na Ministry of Tribal Affairs ling shikda Tangkul Art and Craft Exhibition makok migida leya. Angran angayay ji ajewi direct magada jishatang shangshakli rungmira. Angran angayay hi madaylagay na Tangkul Tribal Artist pingli majud kakui atumi mingjan kuida entrepreneurial abong mi kawai kasana ji. Ji gasa ay nang soda Tangkul wi shanglag kahay ngasyan gajitay kala Rakra Adamli Hakasang Regasang Kwira Kawai Kasana ji. Artist Pingjiwi Wajur we Aman Jalak Aina Mira. Karar Ngahong we Aina Kwikushok Wajur we Sustainable Harvesting Laikangasak. Ministry of Tribal Affairs Li Kangasun Laikangasak. Wajur Kamatata Bing Gabang Kukwili Zang Aka. Yari Li Jitay Mida Jina Ayarli Yoshok Kawai. Adang Aina Logakwi Abong Sambang Sagra da Hanga. Artist Pingjiwi Temsak Matasang Kawai Ministry na Training League Tom Kamigala Abam nga daday da Ajikun Ajikai Li Kale Tribal Artist Pingwi Katem Gala Atumi Bangtem Jitay Kawai Abong Kaming Asaraji Hangda Kale Angaran Angayay Jili Local Wajur nga daday da Jitay Bayra Haura Varau Gazay Kaire Kwisikai Ngalasop Mayong Basi Jangkom Zaiting Mayong Ja Pegangru Huishon, Pay Makai, Higatata, he zang the Jite Baira.
ช่างชักลีรุงกีกจีตังกุล Art and Craft Exhibition ลิชรุคุยขงายบิงนะ8127072841กะละ8787464545ลิงหันว่าใบระมิงจันกษาดาริกมกุดชินีไอนะดังดอชอมิระ Exhibition จิลีจังขวายชรุคุยกีกจีมิงไอนะคือวิอามิงปังเทมมด Artifacts วิมารามกะละ Mobile Number มิสังระJili Sharu Kukwili Kashagazagala Transportation Ngaran Mira Tangkawi TA or DA Mirada 40 Assam Rifles Shangshak na Bao Mishoka Manipur we Sheikh Shinabing Disability Certificate Kwi Kawai Gasali Reassessment Masang Sakawai All Tribal Disabled Union Manipur ATDUM na Shogarli Bohaira Maram Hiwiwang, Union China Director or Chairman, State Medical Board Manipur Gala, Deputy Director Disability, Social Welfare Department Manipur Le, Memorandum Misanga. Atumi Unique Disability ID, UDID Gala, Certificate Chi Kareli Young High Disability Assessment at Ishurda, Mi Babamlu, Assessment Kacher Masang Sakli Luda Bodale. Atumnya Rida Singasa Disability Certificates G, State Medical Board Manipur na Yanglaga Kamina. Arihon UDID ay na Disability Certificates Kwikawai, Online Process Kazadli, State Medical Board Manipur na Kami Certificate Singasa Bingli, Assessment Salui Kawai Hanghawaji. Manipur Shokar na Sem Kami State Medical Board Li, Social Welfare Department Gala, Medical Department wi mi bingzang da, Specialized Government Doctors bingzang Issuing Authority Akana. Jithada legally constituted authority na mi kshok document ji, valid document sa da kwirana gaji union jina hanga. Arihon wi Issuing Authority na Certified Authority wi document kiwi wang mashit kami, kala gaji union jina kang hansai. Hanluida assessment zat kanga sakji, Shegashi now being we wang chotla ka hang saya union jina hanga. UDID na disability certificates kami we procedure ji, ATDUM na mamyang ay managaji hangda, reassessment masaluila rida mi high certificates we, disability percentage ji na viral union jina bo haira. 18th Lok Sabha session kare hili Manipuri Maram Khanga Khawai Opposition Congress Party na Khangran Sadale Pau hi Manipur Congress President K Meka Chandrana Congress President Mallikarjun Kharge Gala Rahul Gandhi li Sambang Gahai Withili Pongshoka Kharge Gala Gandhi li Krajan Gasali Atumna Manipur li Shokahai Maram Magup Makailak Aina Ngazek Gaji Ajuwe Parliament hili Manipur issue hi Kamadaya Sada Raisara da Duidak da Haira Gaji Manipur Congress President Jina Hangsanga. Lok Sabha wi Speaker Ajay Gabangara Mangawi Lok Sabha li Speaker Sakasa Senior BJP MB Om Birla Nangapam Ji Khwili Khawai NDA nominee Sada Zangdale Opposition India Bloc wi Congress MB K Suresh na Nganingdale Candidates Kanini na nominations aya misanga Speaker nga phamwi wang shorkar ina opposition wi alongli jam khana mukhirarar thuwaji Union Minister Piyush Goyal na kahang Maram hiwi wang Senior Union Ministers Rajnath Singh Amit Shah kala JP Nadda na Congress Leader KC Venugopal ina DMK MB DR Balu li Krajan Sai ka opposition na Om Birla wi candidature li kagutom mga bawrang lakha Deputy Speaker Aming Phongmi nga sakngai hawaji Piyush Goyal na gahang, opposition na conditions gabarli shorkar na mamaya tuwa, Congress MB Rahul Gandhi na gahang taaga, Speaker Wivang NDA nominee li opposition na gadomi rada, ka jitha aka Deputy Speaker nga pamji opposition candidate li mi palungra gajina.
Ariri Manipur li shok da khalai du shot hiwang MLA sping na gatha ga action khui mi khawai coordinating committee on Manipur integrity kokomi women's wing na thanda Pray Nausan na minister DH Bishwajit wi shimli wag thong haira athum khawali minister awi quarterly Malaysia manaji Why Lyric Glema Kokomi Women's Wing with Coordinator na Kamaduili, Assam Rifles na Gugisli Mijangasa Pen Haira. Kala G Indian Chokar na Yangsang Mira na Guji Hangsanga. Separate Homeland Gapoli, Gugi MLS Harana Gagadomji, Atum na Mamaya Kangai Pongshok da Taida Kale MLS Hampanga Bingjina Atumi Ot Ngurut, Masingarer Aka Stately Shok da Kale Hiwivang, Resign Taparungra Gaji Hanga. Kokomi Women Wing Gatana Jina Kahang Taaka, Security Advisor na Jiribamli Divide and Rule Aras Jindale, Cookie Terrorists we Wang Aina, Manipur we Communities Tumrada Kanina Jota Kalena da Kokomi Women's Wing we Coordinator, Y Lyric Lema Jina Hanga. MLS Hangpanga Jina Yari Linga Room Lago Osagi Gachina da Hangsanga. Pray Nausan Jina Atumi demands Ngasan Room Kawai, Manipur State Legislative Assembly with Speaker Tokjom Sajabrada Singh Li Sampanga. Ladluida Ajiwi Kamadaya Baobing Manipur we MBs Bimol Aguija Maina, Alfred Gay Arthur na Odbam doing a shit Kui Haira, Parliamentary Manipur we Wang Mashun Gaji Duivong Awasang Rock Haira. Kugi na Nagali atut kui kawai ngaranda leya da WhatsApp li bao gazat mamashung mana ji haira. Kugi na Nagali ningpum zagashi malay mana da Kugi inbi Sadar Hills na ngabao haira. Ajuwi bao hili ngajang haira. Bao nganada kalay na tumsay koruli ringa pagala kamahaya zimikshong nga sa serano.